Natimeruka gutsinda. Frank nawe ateshaka wareteranye nka gitsinda uri ku gitego yatsinze. Attention là-bas, Kalanda, shot! Frank Kalanda. Chizi igitego kizanga hanyuma y'uburangare bw'abadefenseur y'ikipe ya Bugesera. Match umupira uturutse hagati mu kibuga ariya. Nyuma yaho yaragaragaje gushaka gutsinda igitego uburyo bwa twabyita garincha. Nibyo. Ariko nijya mukunda ariko noneho atumye ahoza amarira ikipe ya AS Kigali kuri umunota ayiboneye igitego cyiza. Uburyo batakaje umupira. Steven niwe ugaruye mari ariko Ndarusanze Jean Claude yamushizemo akantu niyabyo ngo yabaye deséquilibré amaze kuba deséquilibré umupira ujya kwa Frank Kalanda witonze noneho kuko urabizi ko occasion nkaziriya ni gake ya Frank Kalanda ubona yazitsinze. Pera afitwe na Ndarusanze Jean Claude cenga hagati mu kibuga tanga passe neza attention igitego hariya cya kabiri igitego cya kabiri Jimagiye aza kuwongeramo ajya kuwongeramo ariko aravuga tutwaye igitego cyanjye umupira watewe na Hamidu Ndayisaba ati cyari icyanjye rwose uranambwa aranababaye atkunze yashekeje ariko iby'ingenzi nuko ari ikipe itsinze nibyo aravuga ati mugenda umupira ko yari yawutayemo urabona ko aravuga ati igitego cyari icyanjye. Ndarusanze Jean Claude atanze akantu neza cyane uriya mupira wari kujyamo wari wanageze umurenge mbese Jimagiye agiye gutsindagira cyangwa se yagiye gushimangira igitego ko cyari kimaze kandi buriya kirabarwa kwande kwa Jimmy gushingirwa n'ubundi yari afite ibitego byinshi reka akomeze ati ntacyo byose mugenzi aje kumubwira ati ni ibiki wowe bashingirwa Jimmy rero yitsinda igitego hano bawuteretse Hamidu Ndayisaba arawuteye igitego igitego cya gatatu hano Ndarusanze yari yuko bajya kuruhuka ashyizemo igitego cya gatatu navuze ni ikipe ya AS Kigali rwose yarakaye yashakisha ibitego nyuma yo kunyabikwa ibitego 4-1 na Kiyovu ubishaka kwihimura kuri Bugesera. AS Kigali 3 Bugesera ubusa arerekana uburyo igitego kinjiyemwo corner yatewe neza cyane na Hamidu. Bado wanao cheza vizuri kwa Ndayisaba anamimina kule goal! Frank Kalanda mimina goli nzuri kabisa. Piga goli la kichwa safi kabisa. Anafunga goli la pili. Goli likiwa ni la 4. Frank Kalanda. Huyu najua aliyemleta hapa Rwanda bana. Aliletwa na wakala Zakumba Patrick ambaye alimpeleka Batista Kairanga huko Alliance, timu ya Mwanza ambayo imepanda daraja tucheza Vodacom Premier League. Msimu huu ndiye amemleta Kalanda. Funga goli zuri. Hakika AS Kigali inastahili. Ukiangalia jinsi wanavyopanda kona zimeshapigwa 9 na bao hili la Kalanda. Kuri decoder Azam TV wasanga mashine arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.